Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu na may tagang siya manay kasara din na matang. Na pengening ko wallahu taala sumada dalam sangkana salam at talo ka berakat tamana sulimun rahmat na kalilitan. Na yang begini walang wala dito nagus kan walang wala ba iya mimamasa ko kalilimudog pengang penganoranaw. Wala bota kulay. Nainok mana kuya bila mangudal kalumpian. Wadong kumana dia kena madiyang kasagi pemabula-ula ng posulog ko di ubangan sanyo. Na makanggi kanamap na napian nyo rakoy. Kandemana na biyambe na ni mana lang walang ulama sa pupuso Allah talay da kalambay sa pawing na gudadaway niya. Na say kumanusya so kalibat na gusto di ka pakataroto. Kamatan ni Nabudara Haji Fatimah Abela dia simbun salam baragayan. Udah buka tantua margun sa ginawa ko kapan to nirang na ko ya birak na nanay no si kadirao.